Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell also for more news. Ebusuafo ye ba beto aba ye wo election year ne sentino eye Asempa FM, I think Joy FM rather, yeah, omoko Kaneshie ekoje Ghana fubi adwenche efa abato embabeto 2024 between Vice President Dr. Bawumia and Oman Pendada John Dramani Mahama. Na Ghana fubi achro madwen awmo HS Oman Pendada Mahama da wabaya president dawo. Ye nimdo beye tinkebeya ye ma His Excellency the Vice President Dr. Bawumia so kwan na ye mehwe do betimi because in some of the egwa kwan mu no so oba na otimi ya anka Ghana ebesesa totally cry into no ye ma no kwan into in some of the etudwa e wo Kaneshie market. No I'm because we Akufado amambo na obuna owura Bawumia beto aso o ye degita no eba sede be ya ye wono ma bebre ho no ma efa enipa bebre ensem ansa na akọ on se wo hwe amanone ne ekuro na atumpon na omo de sa degita na develop kuro na mana ye kama enti owura na nado aye abu ne ma na wo de ko na wie no na se Bawumia beto aso na wo de no ma na gu akọ me sede be ya ema Ghana ye we ska bebre fa amanfo nsem amanfo wie ska no di sa no ma na ba e besi ano kwai ama Ghana na betima akọ nanim enche bia no Ghana ne Dubai na betima pepe because se eba se o man njeje taxi enkofo obi so na nipa na akọ first ka na dia akọ ye na japade ana bibia ti sa entu nya leader bi o vision sa e di so owura Bawumia na so oto aso a atin se Ghana be kama enti me de ka ma dwen dia obi anu nya adwen ento oba na ma Bawumia oro na oba obetimi de nhia wa pa egu akọ ma Ghana bibia be kama NDC for Kenya no eya no kure Mahama no obedi bi obetena aso no omam yehu na nye ne ya wo ya free so no a o sa aba no e dia butare papa ba biem na obetimi dia sa ama ye biem ye dia ye mpeni biem Bawumia na eba na na kwotena se na Bawumia nso mra no no nso me sibia na na be ye no sa nso na Bawumia nso be ye NDC for ande ye ni omochi o omo ano pa ye do omochi adabia e be kasa ensi ye ni omochi ye de enim se Bawumia na eba ena mama no so ye nto aba enfe ma no ochena omo nim no na ebe to aba ma ne ye de ye nto ma no efise nipa no obetena so da ye nim de obe wadi abro etinye ne na o sa betena so biem a o sa be ma botai papa biem enti ye mama no de ye yinadi Bawumia na eba pembe se me ni we di nkomo kakra me mienu ase Ghanaian ye di nkomo kakra enya politics na me be beti ye bi ye ho ani ni ame adwene mu da ho ne me bi ho MPP ni NDC obi ase NDC ba power eniema mu yemre sika ba Ghana eniema mu yemre musi MPP ba ye no Ghana ye dene sika sama ye tawe beboa nyina ye MPP ye NDC ye na ma menkyere mu ade bi e wa NDC e wotema e wodo e wa badaye wa yemhwehwe enti NDC ba power esanse Ghana kuro no kom wo mu ne edi tofe ne kyekere ne dada ye ni nti no na de bia ne ma yade edi wia ne esa hwe nipa na anim nti de bia ma wa anya obi aye stronger obeboka uton bibia beboka enti na mafo se NDC ba ne wi ase ayemre NDC na wo ho asia NDC na wo ho asia NDC ro ba sika okromo enokre NDC ba sika wo krom kire se NDC ba na humoburo nti wabetu amena o amena no betu ye no ese humoburo woni mu nti otu amena no wankata so odi sika na mamadi ne tamaso mato against mo so wonko MPP so aba oba ye no amena no ye tuo no aye holu to mo isili sa amena na Ghana bebu ahwem to ono so ba ye no amena na NDC betu ye no ono so mo so amagi so mo bekata anwea ne so amena no bekata so nyesa Ghana bebu agu eti ansa no mo so bekata anwea ne so betu ebe kata ho ni so awie no na omo tamaso no ma meye hwe and nothing yesi MPP ba wi ase ayedene MPP ba wi ase ayedene say NDC fo ba ye no ehumobro nti no ehumobro enti no
wato ni nsema mo bia so ohia ni esikafo nyina ye nyepe munim sa ma ye vanzan NDC wo ho no obie no na ose ne ho kire no na mo ho kire mo na mo ho kire mo but mo se MPP ba ya ho kire de e wo mo so e no kore because NDC ba ye no ye Ghana ye bibia enso ye ni na de bia esa de ese ye musra de na koma dukure no ohia dukure ye ni ti no de bia NDC fo ne ba ye no mu mani ma na kom to am se ne munyi koto aduane ni sika om de kwa ya de kura na am se ne munyi koto aduane ni sika om de kwa ye foundation kura se ne munyi koto aduane ni sika om de kwa ye school kura se ne munyi koto aduane ni enti NDC fo to foundation to amena to foundation na sika no na asa ansa no besa akoba akwa babie mu no na ne time aso na wo kwesi NDC ba ma ye hwe NDC aben ne ma sope eja ne ho ekwam o ye from kwam na ma NDC ye ne ma sope eja ho eti ansa na obehwe mu amasala nyina ekwam de mu obeti nuane egu mu chance mu no na ne 4 years 8 years na aso na ye kuro ya saka se NDC ama ye hwe ama yen MPP so ba asum si MPP amewi ase ayedene MPP ba si kasama yedene ana NDC penso pen di enti MPP ba enso ya sabe din ni MPP ba no ai na dwe se wono Ghana fo mo yam kom na duane bi enu asabia be fele ne op entom de scan be ye bibia si ho ebe pe kuro ni fapem na ye nchirima na beto aye kama what you say eti oba ye no NDC hole no ahun betu ye no omso mu sili sa hole na ye kada ho eti sa aka na eda ho no mo no ansa na MPP fo betu me ko mo siesi so etua sa aka na wie no omso tama so mo si MPP ba wi asa ye dene na so eka na NDC be pegu ho no mo no wode mo hu mo bro e be pegu ho no mo no eka na NDC be bogu ho no mo no mo amuji sika ni di ye de ye mo abra bom ne ma no eno na MPP ba ye no eka na be bu agu ne so eti ono so osi sa akwan no obesi sa akwan ne be wie na ne tama so no so amayere ena MPP ba ye komo de ye and I be by sick and I call NDC person. What you say yan say yeah. A baby no better so afafoli ye promise that. Say yan say yeah. A baby no better na ekuro Ghana so afa feeling the promise that. Because any come ni here e wo Ghana no nye easy. And I come ni here ni so Ghana so bi ade be mo obi en so na ni ewu. Bibi ade be me obi en so o de man onim say was so ya foforo o de foforo ba so ata say NDC ba no de say mo bro no benya no de fele mo ano e de fele mo ya funu a mo se oba NDC ba ye no amaye hwe NDC ba na agro na ni so NDC ba ye na bi so say NDC ba ye no na sika wo ho pa NDC o mo ka say NDC ba sika o mo na de bia no mo kotre o mo na de bia o mo de chance e ko di like ko sere aduane tisikani edi bepe Ghana fapem no na NDC de homo bro no dia ama omo no madi ni asa bebo NDC so bo yes NDC ba ma ehwe NDC ba na ne mema ofododo NDC ba na agro na ni so dodo nti MPP nso mra MPP ba ye no ozi MPP trimodin MPP trimba ye din che kanegu wona so kanegu o mutua na sunti agro no omani so MP fo na omo ye MPP fo mo mra se bedwafo mo kwan omo ho anta wo mo MPP bre ye o omo akura na MPP bre omo ye MPP fo mo ho kire wo mo fi se kanegu wona niema na gu wona saye na doso no obi akoyi school ya ba se school we NDC na chance yo ne wanwie hospital NDC na chance yo ne wanwie o kamo ma ne wie yi a ho na ma ne nwie minu mienu ene wo se ebo an ma ne wie ebo an ma ne wie ya na ya mo na me na nwie